ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. мувофиқи қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 то 10 январ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат вохӯрии вакилон бо интихобкунандагон вобаста ба шарҳу эзоҳ ва тарғиби нуқтаҳои асосии паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми олии қонунбарор ҷараён дошт. Ҳамин гуна вохӯрӣ дар ноҳияи шаҳри Нав низ доир шуд. Ҷузъиёти бештар дар шарҳи хабарнигорони минтақавии мо. Зимни вохӯрӣ бо сокинон ва фаъолони ноҳияи шаҳри Нав, вакилони мардумӣ, намояндагони ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия нуқтаҳои муҳими паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳу тавзеҳ доданд. Зимни таҳлилу баррасии нутқи пурмуҳтавои пешвои миллат зикр гардид ки дар паёми сарвари давлат самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакат барои давраҳои оянда муайян шудааст ва барои расидан ба ҳадафҳои асосӣ аз ҷумла таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисодию саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ дар назди мо сокинони бонангу ори кишвар вазифаҳои мушаххас ба миён гузошта шудааст. Таъкид шуд ки ҳар нуқтае дар паём зикр гардида аз дастуру супоришҳои президенти мамлакат ба ҳифзи сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, ҳимояи истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои халқи тоҷик равона гардида, мақсади асосии роҳбарияти олии кишвар таҳкими иқтидори иқтисодии мамлакат, фароҳам овардани шароити боз ҳам беҳтари зиндагӣ ва дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштани обрӯи ватани азизамон мебошад. ҳамчунин вакилони мардумӣ, намояндагони ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия таъкид доштанд ки дар паёми хеш сарвари давлат бо изҳори боварӣ ба қобилияти ташкилотчигии тамоми хизматчиёни давлатию сиёсӣ ва мардуми шарифи Тоҷикистон изҳори боварӣ намуданд ки ин эътимод дар назди ҳар як фарди бо ору номуси кишвар масъулияти бештарро вогузор менамояд, то манфиатҳои давлату миллатро аз ҳама боло гузошта тамоми донишу таҷриба ва кӯшишу ғайрати худро барои зиндагии орому осуда ва босаодатии халқамон сафарбар созанд. Ҳамчунин дар охири вохӯрӣ суҳбати ошкоро бо сокинон доир гардида аз ҷониби онҳо таклифу пешниҳодҳо дода шуд. аз рӯи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Нав чунин вохӯриву мулоқотҳо дар ҷамоату деҳот низ гузаронида мешавад. паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон санади муҳими расмӣ, барномавӣ ва муайянкунанда буда ифодаи равшани рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангиву сиёсии давлат, барномаи мукаммали фаъолияти тамоми ниҳодҳо ва қутбнамои ҳаракати устувори ҷомеаи мо ба сӯи ояндаи дурахшон мебошад. роҷеъ ба шарҳу тавзеҳи ин санади барномавӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат мулоқоту суҳбатҳо бо аҳли ҷомеа ҷараён доранд. дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ низ чунин ҳамоиш доир гардид. гузориш дар ин бора. муовини якуми раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Мирзозода Низом Юсуфӣ бо тафохури беандоза паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро барномаи раҳнамунсоз, такондиҳандаи ҷомеа, пешбарандаи соҳаҳои мухталифи ватан маънӣ дод намуд. қайд дошт ки паёмҳои ҳамасолаи президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон мантиқан бо пайдарҳамӣ давоми ҳамдигар буда, барномаҳои он зина ба зина амалӣ гардида истоданд. ҳадафҳои бузург дар ин ҳуҷҷати муҳим гузошта шуданд ки бо пурра амалӣ гардидани онҳо Тоҷикистон ҳам аз ҷиҳати нерӯи инсонӣ ва ҳам аз ҷиҳати неъматҳои табиӣ ба як кишвари бою ғанӣ табдил хоҳад ёфт. Мирзозода Низом Юсуфӣ қайд дошт ки Хоруғи мо зебошаҳри ватан аст ва мо бояд онро ба бузургшаҳри ватан табдил бидиҳем ки барои ин пеш аз ҳама заҳматписандиву меҳнатқаринии ҳамаи мо ба кор хоҳад омад. ном бурда қайд дошт ки 4 ҳадафи муҳимтарини стратегии мамлакат дар Хоруғ ва навоҳии гирду атрофи он мавриди амал қарор доранд. аз ҷумла вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дорои истиқлолияти энергетикӣ буда,
98% ساکنان آن به برق خوشصفت دسترسی پوره دارند. همزمان این منطقه تاریخی وطن از بنبست جغرافی و کمیونیکاسیونی پوره رهایی یافته. از مرکز آن شاهراه بین المللی دوشنبه کلمه دوشنبه قزل ارد می گذرد که باعث تفاخر می باشد. هدف چهارم مملکت صنعت کنونی نیز در دایره اعلانیه 5 ساله رشد صنعت در منطقه عملی خواهد شد، زیرا ولایت مختار کوهستان بدخشان دارای ذخیره‌های بزرگ اشیاء خام وطنی، معدن، متال‌های رنگه و قیمت‌بها، رستنی‌های شفابخش و دیگر نعمت‌های طبیعی می باشد که بی‌شبهه در دایره عملی شوی هدف چهارم کارکرد خواهند شد. این است که در دایره عملی شوی هدف چهارم مهم مملکت در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز کارگاه و کارخانه‌های با تکنولوژی‌های معاصر بنیاد خواهند یافت که این سطح بیکاری را به مراتب کاهش داده به تامین زندگی شایسته برای مردم که نیز هدف محوری حکومت کشور می باشد تاثیرگذار خواهد بود. فعالان ولایت نیز در جلسه در تقویت تاکیدهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان آن را قید داشتند که با عملی گردیدن صنعت کنونی مملکت در ولایت مختار کوهستان بدخشان، منطقه بدخشان یقیناً به دروازه طلایی وطن تبدیل خواهد یافت. در کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سینوی شهر دوشنبه جمع آمد دایر شد. رهبریت و اعضای حزب در این ناحیه از فعالیت یک ساله خود نتیجه گیری کردند. گفته شد که در این دوره با جلب حزبیان تدبیرهای سامان داده شدند که جهت نیکوحوالی ساکنان مساعدت سازگار خواهد کرد. همایش حزبیان ناحیه سینوی شهر دوشنبه با تشکیل یک جمع آمد تنتنوی با اشتراک نماینده کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، رهبریت حزب در شهر دوشنبه، اعضای فعال و تشکیلات‌های ابتدایی حزبی برگزار شد. در کار چرابینی نخست حاضرین دایر به موفقیت‌های سال 2021 ابراز سخن کرده تذکر دادند که این دوره با رویداد فرحبخش و تاریخی برای کشور عزیزمان سال عملی شوی تشبس‌های نوی سازندگی و بنیادکاری به شمار می‌رود. تجلیل جشن باشکوهی 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و برای ماندن جبهه بزرگ کارهای سازندگی و بنیادکاری در قلمرو مملکت، کشور ما را با مرحله صفتا نوی رشد وارد نمود که در صحیفه دولتداری نوی نمان با حرفهای زرین ثبت خواهد گشت. ناطقان همچنین دایر به هدفهای بنیادکارانه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان ابراز سخن کرده نقش آن را در ثبات و سرجمی ملت نگمانی داد نمودند. اطلاع داده شد که در این دوره در ناحیه سینوی شهر دوشنبه تشکیلات‌های ابتدایی حزبی 10 عدد زیاد گردیده شماره اعضای آن 2091 نفر افزایش یافته است. این با آن معناست که مردم تشبس‌های سازنده رهبریت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را دستگیری نموده در عملی سازی هدف‌های آن هم‌آوازند. با اطلاع مسئولین در دوام سال 2021 همچنین طبق نقشه چرابینی‌های حزبی در حدود ناحیه چندین چرابینی‌های عمومی و ترغیباتی همایش‌های ادانه برگزار شده است که از جانب مردم دستگیری یافته است. در آخر همایش امروزه به خاطر سهم گذاشتن در عملی شوی هدف‌های حزبی به یک قطار فعالان و تشکیلات‌های حزبی افتخارنامه و سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شد. امروز دوره نهایی آزمون جمهوری مربی سال تاجیکستان 2021 آغاز گردیده. در آن از 11 تا 13 январ 5 داوطلب از ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوخت و ختلان، ناحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه شرکت ورزیده مهارت و ملکه کاربری و دانش پداگوگی خود را نشان می‌دهند. مقصد اساسی آزمون پیش از همه بلند برداشتن مقام تحصیل تا مکتبی در شرایط امروزه و نشان دادن افضلیت تحصیلات تا مکتبی در پیشرفت جامعه، تامین و تکمیل تحصیلات تا مکتبی و همزمان دریافت و آشکار ساختن مربیان با استعداد ارزیابی شد. گزارش در این خصوص. آزمون جمهوری مربی سالی تاجیکستان که همساله با تشبس وزارت معارف و علم برگزار می‌گردد در شهر دوشنبه آغاز گردید. در مراسم گشوده‌شوی آزمون که در وزارت معارف و علم جمهوری برگزار شد، ابراز گردید که جهت معین کردن آموزگاران پیشقدم، نوآور، ایجادکار و در این زمینه جهت دریافت تجربه پیشقدمی مربیان همساله آزمون آموزگار و مربی سال برگزار می‌گردد. این آزمون‌ها از روی شرط‌های معرفی، فعالیت پداگوژی، دانش و مهارت کسبی مربی، صحبت، مشغولیت تعلیم، تحلیل حالت‌های روانی پداگوژی، تصویر نمودن و ساختن منظره با درخواست داور صورت گرفته، اشتراکداران هنر و مهارت و دانش و ملکه خود را نشان می‌دهند. باعث افتخار است که من امروز در آزمون مربی سال در دوره جمهوری اشتراک دارم
و مهارت و ملکه‌های خود را در دوام سال نشان خواهم داد. اشتراک یک راه خوب است که باز مهارت و ملکه‌های خود را بسیارتر تشویق می‌دهیم در سمت تعلیم و تربیت تا مکتبی. در آزمون امساله نیز 5 داوطلب از ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سوخت و قتلان، ناحیه‌های تابع جمهور و شهر دوشنبه شرکت ورزیده مهارت و ملکه کاربری و دانش‌های پداگوژی خود را نزد داوران نشان می‌دهند. آزمون امساله در دایره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در شهر و ناحیه‌ها و ولایت‌ها جنبست گردیده بهترین داوطلبان به دور نهایی راه یافتند. من خوشبخت از آنم که در دور شهری ترسونزاده در بین 14 داوطلب جای یکم را اشغال نمودم و راحت برای اشتراک و آزمون منطقوی را به دست گرفتم. بعدا در آزمون منطقوی در بین 9 داوطلب جای یکم را اشغال نمودم و راحت برای اشتراک آزمون مربی سال جمهوری تاجیکستان گرفتم. من کوشش می نمایم که ساحه تحصیلات تا مکتبی را همچون زینه اولین ساحه معارف در جامعه نشان دهم. آزمون موافق طلبات نظامنامه از روی 6 شرط به راه مانده شده. هر کدام از اشتراکچیان ضمن آزمون درباره افضلیت‌های این یا آن راه اصول‌های تعلیم که در تجربه عملی خود استفاده می‌برند معلومات می‌دهند. با اطلاع مسئولین برگزاری این گونه آزمون‌ها برای بلند برداشتن مهارت کسبی آموزگاران و بهتر گردیدن سطح و صفت تعلیم در مؤسسه‌های همگانی مساعدت خواهد کرد. مراسم جنبسته آزمون سنه 13 ینور در وزارت معارف و علم صورت گرفته. غالبان با تحفه‌های خاطره‌ای سرفراز گردانیده می‌شوند. در муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ноҳияи восеи вилояти хатлон даври ноҳиявии озмунҳои фаннӣ ҷараён доранд. ба ин давр хонандагоне ки аз фанҳои забону адабиёт, риёзӣ, физика, химия, технологияи иттилоотӣ, таъриху география ва дигар фанҳо дониши аъло доранд, роҳ ёфтанд. иштироки фаъоли хонандагон дар озмун натиҷаи бурдани корҳои тарбиявӣ ва робитаи наздики волидон бо мактаб мебошад, мегӯяд ҳамкори мо дар минтақа Хоҷа Назриев. این نورسان نمایندگان 73 مؤسسه تعلیمی ناحیه وسه غالبان دوری منطقوی آزمون‌های فنی جمهوریوی اشتراکچی دوری جنبسته آزمون میباشند. دوری ناحیوی آزمون‌های فنی مکتبچگان امسال در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 واقع در دهه صلح‌آباد دهات توگرک ناحیه وسه دایر گردید. آزمون‌های فنی در وضعیت برگزار گردیدند که امروزها مردم شرفمند تاجیکستان پیام راهنمای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را مطالعه می‌نمایند. در پیام پرزیدنت جمهوری اساس صلح ملی پیشین معظم ملت جمهوری رحمان آماده است که باید صفت تعلیم و تربیت بلند برداشته شود. روی صفت تعلیم و تربیت بلند برداشتن واسطه راه‌ها یافتن یک از راه‌های اساسی است که طریقی که این گذراندن آزمون المپیاد میباشد و پیش از همه برای صفت بلند کردن دانش مهارت استادان و شاگردان در کار است. ما باوری داریم که آینده سطح دانش خوانندگان اونو به درجه بلند میگذاره. اون امتیازهایی که امروز از طرف پیشوای معظم ملت پیشنهاد شدن، ما باوری داریم که آموزگاران باید در حد دانش مهارت خود کسب خود چی در اختراع کاری چی در دانش بلند دادن سطح مناسب خودشان رو میگذارند. پیشوای معظم ملت در برابر دیگر مسئولیتی که مورد تحلیل و گفتار قرار داده بود در مسئله معارف بیشتر ایستاده گذاشت. او مکتب و معارف را سرچشمه حیات آسوده‌حالانه انسان امید. واقعا همین سخن درست است. وقتی که مکتب، معلم و شاگردی او در سطح عالی خویشتن‌شناسی خودآگاهی تربیت می‌یابد، او آینده دولت را در سطح خیلی آباد نگاه می‌دارد. از این رو سخنان پیشوای معظم ملت هر یک معلم، هر یک آموزگار، هر یک شخص سالم فکر را وادار ساخت که بیشتر و بیشتر به تعلیم و تربیت نسل نورس دقت دهند و جوانان را در روحیه خودشناسی و خودآگاهی تربیت نماید. ما باید جوانان را طرز تربیت نماییم که در شعور آنها جای فضای خالگی نماند تا
терористӣ ву дигар ақидаҳои манфур ба шӯи онҳо ҷо нагирад. غالیبان دور نوحیوی آزمون‌های فنی به دور ولایتی را خط می‌گیرند. یادآور باید گردید که سال گذشته 34 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه واسع از فن‌های گوناگون در آزمون‌های فنی جمهوری اشتراک نموده صاحب جای‌های افتخاری گردیدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. давоми соли 2021 дар осоишгоҳи зумрат воқеъ дар шаҳри исфара бештар аз 200 нафар омӯзгор тариқи роҳхат ба табобату фароғат ҷалб карда шуданд. давоми таътили зимистона низ теъдоди зиёди омӯзгорон дар ин муассиса истироҳат карданд. ин нишонаи ғамхории роҳбарияти давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба кормандони соҳаи маорифи мамлакат мебошад. гузориш дар ин хусус. бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад. ин яке аз муҳимтарин нуқтаест ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон 21 декабр зимни ироаи паёми навбатиашон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон зикр доштанд. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола дар таътили зимистона ва тобистона дар осоишгоҳи зумради шаҳри исфара аз вилояти бадахшон, хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ вилояти суғд садҳо нафар омӯзгорон ба табобату истироҳат фаро гирифта мешаванд. хуб мо дар осоишгоҳи зумрат дар асли воқеъ дар инҷо табобат гирифта истодем. аз тарафи донишкада равона карда шуд моро ва мо якчанд нафар муалlimот дар инҷо дам гирифта истодем. хуб осоишгоҳи зумрат аз давраи пештар ки ман дар инҷо якчанд маротиба дам гирифта истода будам, дам гирифта будам ва табобат гирифта будам. ҷиҳати беҳтарияш ҳоло ҳам ҳамон ки табобаташ ҳамон табобатҳо ҳастанд бениҳоят персоналҳо яъне ки кормандон ба мо нағз муомилаи хуб доранд. дар осоишгоҳ барои мо муалlimон ниҳоят шароити хуби дамгириро фаровардишӣ мешавад. алахусус кормандони бевосита кормандони гӯем осоишгоҳ муносибати ниҳоят хуби инсонӣ доранд ки вай барои мо як рӯҳи навм бошад. духтурҳо бошад сари вақт омада аз ҳоли мо хабар мегиранд. вақтҳои зарурӣ аз ҳамаи намудҳои фармудии онҳо ки барои барқарор кардани саломатии мо зарур аст гиёҳ дармон мегӯем воситаҳои дигари оби муми кӯҳӣ ва ғайра ҳамашон ниҳоят ба мо хизмати нағз расонда истоданд. аз ин мо анча баҳраманд шуда истодаем. имсол ҳам дар таътили зимистона дар осоишгоҳи зумради шаҳри исфара зиёда аз 100 нафар омӯзгорон аз вилояти суғд ба табобату истироҳат фаро гирифта шуданд. ба гуфти раиси кумитаи иттифоқи касабаи кормандони маорифи шаҳри исфара Зайнура Ҳасанова дар соли 2021 зиёда аз 200 нафар омӯзгорон бо роҳхат барои табобат ба истироҳат равон карда шуданд ки ният доранд дар соли 2022 ин шумораро боз зиёдтар намоянд. гузориши Наимҷон Юнусов, Собир Айёбов аз шаҳри Исфара барои барномаи иттилоотии Навид. лотареяи чархи иқбол аз ширкати мобилии Зетмобайл хотима ёфт. масъулини ширкат дар як маросим ғолибонро бо тӯҳфаҳои арзишманд аз ҷумла автомобил қадрдонӣ намуданд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. мирзомуддин иброҳимов сокини ноҳияи кушониён дар лотареяи чархи иқбол аз ширкати мобилии Зетмобайл автомобил бурд кард. ӯ аз оғози ин аксия то анҷомаш 285 айди рақамро ки арзиши ҳар кадоме аз онҳо 2 сомонӣ буд соҳиб шудааст ва яке аз онҳо бурднок баромад, он ҳам автомобил. ӯ мегӯяд аз ин иқдоми ширкати Зетмобайл бисёр хушҳол аст ва дар оянда низ дар чунин лотареяҳо бозӣ хоҳад кард. ба ширкати Зетмобайл ман гуфтанӣ ҳастам ки изҳори миннатдорӣ худро мекунам ва дар ҳақиқат дидам ки бозӣ дар зури қонун дуруст ба ҷо монда шуда буд ва мо насиби ҳамин мошин шудем. дар қатори Мирзомуддин ҳамчунин 2 нафари дигар автомобил бурд карданд. аз ҷумла сокини ноҳияи восеъ Орзу Сайфуллоев ки аз миёнаҳои ин иқдом дар лотарея иштирок намудааст, соҳиби автомобили сабукрав шуд. дар бозии чархи иқбол бозӣ карда хай соҳиби автомобил шудем
ما اکثر ای ماه اکتبر اخیر اشتراک کردیم باوری نداشتم قبول کردیم. شوجایزه دیگر را ساکن شهر دوشنبه عبدالقهار رجبوف به دست آورد. در قیاس با 2 غالیبی اول عبدالقهار بخت خود را با شماره خیلی کمی ایدی رقم ها سنجیده است. او با همگی 3 ایدی رقم اتومبیل برد کرد. مسئولین شرکت موبیلی زد موبایل در این مراسم همچنین چند غالیب دیگر را با تحفه های ارزشمند از جمله تلویزیون و نوتبوک، تلفن موبیلی و غیره سرفراز گردانیدند. خاطررسان میشیم که لاتاری چرخ اقبال از شرکت موبیلی زد موبایل بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و با مقصد جلب بیشتر مشتریان اینچنین برای گذرانیدن تبلیغات جهت جلب نمودن دقت عمومی واسه به برند زد موبایل از 1 سپتامبر تا 31 دکبر سال 2021 ادامه داشت. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон дар паёми навбатиашон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон иброз доштанд ки танҳо дар 3 соли охир яъне солҳои 2019-2021 дар доираи нақшаи корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолият аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 1858 иншооти соҳаи тандурустӣ бунёд гардида дар давоми 30 соли истиқлолият барои соҳаи тандурустӣ 187 000 нафар табиб ва корманди миёнаи тиббӣ тайёр карда шудааст. ҳамкорони мо атрофи фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ дар ноҳияи дурдасти Лахш гузориш омода карданд ки ба ин мазмун аст. ҳифзу нигаҳдории саломатии аҳолӣ аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурӣ буда рӯз то рӯз бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар соҳаи тандурустии кишвар рушд менамояд. соли сипаришуда аз ҳисоби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд шуъбаи беморхонаи сироятӣ дар маркази ноҳия ва 3 бунгоҳҳои тиббӣ дар деҳоти ноҳия сохта ба истифода дода шуда сохтмони 2 маркази саломатӣ ва 3 бунгоҳҳои тиббӣ идома доранд. айни замон дурдасти Лахш 1 адад беморхонаи марказӣ, 6 адад беморхонаҳои минтақавӣ, 1 адад маркази саломатии ноҳиявӣ, 9 адад марказҳои саломатии деҳотӣ, 38 бунгоҳҳои тиббӣ фаъолият намуда истоданд. дар умум дар соҳаи тандурустии ноҳия 455 нафар, аз он 46 нафар табиб бо маълумоти олӣ, 276 нафар кормандони миёнаи тиб, 133 нафар кормандони техникӣ ба сокинони ноҳия хизмат расонида истоданд. дар соли 2021 бошад бо дастгирӣ бевоситаи ҷаноби олӣ мо соҳиби як шуъбаи сироятӣ дар шафати беморхонаи марказӣ гаштем ки айни ҳол бошад ба 20 нафар бемор дар як шабонарӯз хизматрасонӣ карда метавонем. айни ҳол бошад 25 нафар табиб дар беморхонаи марказӣ ба беморон хизмат расонидаашон. мо кӯшиш мекунем ки минбаъд сатҳи сифати хизматрасониро аз ин ҳам хубтар ва бештар расонем. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи солимии аҳолӣ дар ноҳияи баландкӯҳи Лахш сол то сол беҳтар гардида дар самти беҳдошти солимии ҷомеа ва ташхису табобати саривақтии аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мегарданд. дар ноҳияи Спитамени вилояти Суғд ки қисмати аслии заминҳои корами он тавассути пойгоҳҳои ирригатсионӣ обёрӣ карда мешаванд, ин шабу рӯзҳо корҳои тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо бо суръату сифати баланд идома дорад. дар мавсими ҷорӣ кормандони идораи беҳдоштии замин ва обёрӣ тасмим доранд ки бештар аз 95 000 метри мураббаъ заҳбуру заҳкашҳои заминҳои ҳудуди хоҷагиро мавриди коркард қарор диҳанд. дар асоси нақшаи чорабиниҳои давраи тирамоҳи зимистони идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Спитамен тоза намудани каналу заҳбурҳои байни хоҷагӣ аз такшинҳои қуму рег идома дорад. бино ба маълумоти масъулини шабакаҳои обрасонии ноҳия дар давраи тирамоҳи зимистон тоза кардани 95 500 метри мукааб каналу заҳбурҳои байни хоҷагиҳо ба нақша гирифта шуда то имрӯз наздик 15 000 метри мукааб такшинҳо бароварда шудааст. айни замон дар ҳудуди ноҳия бо дастгирии раёсати беҳдошти замин ва обёрии вилояти Суғд 4 адад механизмҳо сафарбар шуда мутахассисон азм доранд ки ҳарчи зудтар иншооти обрасониро ба мавсими нав омода созанд. дар мувозини идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳия ба дарозои 45 000 метр заҳбуру заҳкашҳо мавҷуд буда барои беҳтар кардани ҳолати мелиоративии заминҳо аз 125 гектари нақшавӣ 120 гектар иҷро карда шудааст. дар канали байни хоҷагӣ шавқат ки ба
زمین‌های کارامه آبی ناحیه زیاده از 8000 گکتار خدمت آبرسانی می‌رساند. آماده سازی به موسم آبیاری 2022 سال است با تکنیک کافتکاوی از تکشین‌ها آماده ساز کرده استادیم. در سال سپری شده موافق نقشه خدمت رسانی آب اداره دولتی 126 میلیون هزار متر کوب آب با نقشه گرفته شده بود. از طرف اداره دولتی بهداشت زمین و خواجگاه دهقانی کشاورزی ناحیه که 8 اساسیاسیون و یک جمعیتی دارای محدودی سپیدمنت تکستایل می باشد خدمت آبرسانی رسانده شد در حجم 116 میلیون از 7000 متر مکعب. این در حساب مبلغی باشد اگر به نقشه گرفتگی آب ما 2 میلیون 3000 سمانی باشد اگر مبلغ جمع‌آوری 1 میلیون 900 هزار سمانی تشکیل می نماید. برای اجرای کارهای در بالا ذکر شده 20000 سامانی از حساب بودجه محلی روانه گردیده و مبلغ حق خدمت آبرسانی استفاده شده است. کارهای تعمیری در پایگاه آبکشی حدود ناحیه بومرام ادامه داشته. تا امروز از 28 دستگاه آبکشی 7 عدد تعمیر یا 25% نقشه تامین گردیده است. рушди соҳаи сайёҳӣ ва бо суръат қоматафрохтани биноҳои баландошиёна, ободу зебо гаштани шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ масъулин ва сокинони меҳанпарастро водор месозад, то кӯчаву хиёбонҳои маҳалли зисти худро сарсабзу хуррам ва гулпӯш нигоҳ доранд. дар натиҷа маҳсули дасти гулпарварон ба фурӯш рафтаву таваҷҷӯҳ ба гулу гулкорӣ зиёд ва соҳаи мазкур рушд ёфта истодааст. ҳамин аст ки дар ноҳияи вахши вилояти хатлон гармхонаҳои гулпарварӣ ташкил ёфтаву фаъолияти назаррас доранд. гузориши ҳамкоронамон Низомиддин Исоев ва Фирӯз Баротов дар ин хусус таҳия шудааст. ҳарчанд қисми зиёди сокинони вахшонзамин бо қулфинайкорию ангурпарварӣ ном баровардаю шинохта шуда бошанд ҳам, вале Сайпочо бо фарзандон ҳамчун гулпарвар ва зебоипараст дар ин минтақа обрӯи эҳтиром пайдо карданд. чун Сайпочо ҷононова агар таи 2 соли ахир дар ин ноҳия гармхонаҳои худро ташкил кардаю гулпарвариро ба роҳ монда бошад ҳам, дар самти нигоҳубин ва парвариши гулҳо таҷрибаи беш аз 40 сола дорад. дақиқан ин шуғл барои ӯ ва фарзандону набирагон авлодисту аз падару хусур мерос мондааст. аз ин ҷост ки ӯ дар ташкили гармхонаҳои гулпарварӣ муваффақ гашта имрӯз беш аз 30 номгӯи гулҳои ороишию хонагиро парвариш менамояд. ҳоз яка ҳамаи ами зиндагӣ мо ризқи рӯзӣ мо ами гилай ами ки кор кардӣ зиндагита меёбӣ. гилҳое ки мо инамиро парвариш мекунем барои ороиши шаҳру ноҳияҳо, барои инами зебогии шаҳрмон инамиро мо парвариш мекунем ки ами гили гилзор шава. хамон дига ҳозир омӯхта шудагӣ медонем, ами саҳар ки хесте медонем ки мисола мо чӣ хел чӣ дора мисол кор дора, чӣ хел нозукӣ дора, нозукӣ шаву мисол ами овтӣ шаву қоқшавишу мисол гармшавишу ами ҳамаи ҳамиёда дига омӯхта шудагӣ мисол мефаҳмем ки ами мисол чанд қа гармида чанд қа ханакида тоб меёранд, ҳама хел нигоҳшон мекунем. бояд гуфт ки имрӯзҳо маҳсули дасти ин бонуи гулпарвар зебдиҳандаи кӯчаву хиёбонҳои на танҳо ноҳияи вахш, балки шаҳру навоҳӣ ва хонаҳои истиқоматии сокинони зиёди минтақаи боғтар гардидааст. носири хисрав ина мебаранд гилои мора, ина шаҳри боғтар мебаранд, бо ина ҷалолиддини балхӣ мебаранд, инами ай тарафҳо ина кӯйбеш меян мебаранд, худи ноҳияи вахш мебара. ҳоз инаму декоратсияни капусту шидесанд на ороиш кардесем шинондесанд, одамо бурдесанд шинондесанд. кори нағза мода маъқулай барои кӯдаконам раи кора ёд мегиранд, зиндагиро ёд мегиранд. ай беҳуда гардӣ, ай кӯча гардӣ, мисол ҳамин чизо аз даруни ай дарвоза дарунанд. ҳозир фақат ами коридани гило хати машғулем, мекорем, ина бо кулокода мезанем, шун бо мекорем, ами тайёрӣ дидесем. ай пеш бо ина моҳи марта, бо ина наврӯзиё пеш меоя, ина идо пеш меоя. барои инами зебогӣ қади кӯчаҳо мо инам хеле ами тараддуд дидесем ки ами ҷашнора ба ами гили гилзор пешвоз бигирем. чуноне ки ин зани зебоипараст мегӯяд талабот ба гул зиёд аст. аз ин рӯ мо талош мекунем то мизоҷон яъне харидорони худро ба гулҳои рангорангу зебои мавсимӣ ва хонагӣ дар дилхоҳ фасли сол таъмин созем. дар натиҷа аз ин ҳисоб ҳам шаҳру ноҳияҳои вилоят гулпӯш мегардаду ҳам зиндагии мо беҳбурд.
хабарҳо аз хориҷи кишвар. Пандемияи коронавирус хотима хоҳад ёфт. Дар ин бора намояндагони созмони умумҷаҳонии